Yaz yarış, kız güreş deydi. Moya çaptırayın, yıldırayın da oturuyor. Çünkü saat 10:30. Mıltır kadar emez ha? Болушунчалык аракет кыласың, негизи чимо дыйкандар айрыкча таласта фасол менен тирлик кылабыз да. Аны түшүрүп жибергенде негизинде просто ушул нерсени бир көзөмөлдөп койсо деген эле ой да достор. Ато жылда эле фасолдун баасы ылдый боло берет. Бир убактарда 120 сомго чейин чыкты эле, азыр мына мисалы өткөндө 76 сом болгон. Азыр болду 69 сом болуп калды. Son koyda neyiz o zaman titrirlik lazım. Ana şu meynetin kaçsa diyenle niyet. Dostlar saat çünkü 2 buyurda bitip aldım. Yeni kısa bakalım.